Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki dekat jangka Jantia Students Movement tang syuk jingtip ya ka jinglet yuk kejat jang Menteri Ketnat Puli Putih Sorkar Jelau ba Lakmen Rembui ha kyang nang ba Government College Juai ha ka lai putrik nai luar arhajar afuar kila pelong da ka jingra plakat ha kepat ka kerdop bandrung sya college ha ka jing keren unoi lam jangka Jantia Students Movement Eastern Region ba Wilson Siang Shai uliat hu ba ka daw golo pelong ya keseng bandra plakat akni kesngi kadai banadu usnam arhajar katsan keseng keladep pensngau sya ka Sorkar Jela ban pleno da ka Government College hasor klierian nak bentai kisamla pulie jong ka East Jantia Hills District handai haduk benta menne ka Sorkar kala syusngap menti halor kini jing dawa uba siang sya ulaong ba keseng kala dawa ya ka Government College ha East Jantia Hills District namar ba ka dan tangkawi ka Government College harilum Jantia kata tang hajuai bat kani ka college kamla setia ban ai jaka ya barok kisamla pulie ka rilum Jantia Ina yang i keseng penpau yang kisah ho jing siao si kwa kru aduk kate-kate adin war irwan ini em gejing ulti kwa beja ye wo ye chem le ne klam mundur wa iduk minister i adin siao si i wa adin war ti kwa i em hini udah wah nam ta ka hok wa to sap nang tau pai ba yang thang i lai yu pen banu nang yang le time emu unut ni ulai man nang ni guluti ti bo ye kate ka jimut wa em cari ene je chat man kamu iduk minister to penju wa mc mu ya iki kon samla le ni wa pure beti lan dek wa pai nam ta im nang salang nam tau udah wa penyo em ho dalam te ina yang iong chi Sorkar i kan dalam yo i te Government College im kwa i te kam yak li kam sabai kam casino im kwa i yak te yang te gi festival kwa fair pulut pudan hi ka sayong pai ba i kwa i penyo ya Government College apo East Jantia Hill District man ki sutai jimatoy kwa kru nang ta ka thain ka jok ka muluk yo i ini nakadaw i kwa i pan kan mo cha iduk sa minister yung i o kamjol ay chaga penyo i chaga Sorkar MDA wa ini lang san i chongya adalay kad wa impuyo i kajing angnor kajing kwa yung paiba yung Jantia uyo ya Government College heju porle i nakalyang ka sen i yin lang i wa ki samla puli ane ki kenro klot wa prebuti wa hakam tama pok district i wa ka mga teman scholarship or sila jo biha kanunu program le ila Independence Day, Republic Day, ikna skur nang student man uaten yang tay program dari sausi ong nagalyang ka government yang iduk sa minister leklet u ya kaniki hon kuru samla prepati bom em penyo u ya ka hok yong ki eto u yo ya ka scholarship ba em ko yo em do ti ba hanu kam ba idawa ba inalyang Sorkar ba ong sukut kanika tem yong kanika MDA government henry ka ko mga tem em penyo ya ka scholarship atau ka hok yong ki kenro ko prepati house name Arjar Khatniau ini yang saya ida submit ya ke memerdom ca Dr. Mukul Sama itu forman kau chief minister warim yang Mikhalia to idawai ya ka Government College apo Jantia Henry house name Arjar Khatpra bau lokal MA yang iwakani yang Jantia Kermen Sela itu forman kau menteri Sorkar yang Sorkar Mikhalia ida submit memerdom ha program man hawa pungskur dagwa ikerpar ya ukam nom ikmat yang Jantia beto uya klam ulani penyo ya iya ka Government College Jantia Kau mengetahui di kenro pure apa ngerilum Jantia man da pure gi do ini dari hiak yang nang Government College oraman ka wat jingkenya ucap galan jumlah dai por dengan assignment man heto wa di kelas 11 untuk kelas gi i na yang assignment habu yaki habu yami i nang tahu dawa penyo kelas dekat TI memo wan percaya inu yang Sorkar ni yau iduk sa minister wi dari iwan ini dopan kan mo cak Sorkar ba i kam ka sen i yen hanong rimos kem i udawai ta kam kom habyo ba iya ka
government college apo isentia. Hani program ko dep, man program mang senyo, ya kajing sama chagi kenro yang sana proyek wa palpa, ha ora klamu wa ongwa, wanra ya government college, apo isentia listrik man go wa amtok go sup. Dari itip iya kajing ong yang uhen dari ini yang yu yes kem no rim mo yu udah wa iya government college usan apa apo isentia. Nang ulah iyo iya government college apo isentia. Kanu man go wasuk ya ikino isentia unduk di wan presejwai apta po yang nang ba government college wara yu bi chawplan. Ji por dawai sarkar uta usan apo la ni Washington ngo ya ka higher secondary school wa em harambai dengan government college kenang wa i bai ba nang i kontrolot wa pre yang ka isentia hil yung man go wasuk nagamta yung ki kontrol yung i wa pre apo isentia. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.